a vital connection with Him through worship. Mejana rabore boleletswe yana gore modimo o tlhoka banna le basadi ba ba nang le tomagano e netameng le ene. And the foundation of all these things is love. Me rabore bolelwa jalo gore motheo wa dilo tse tsotlhe ke lorato. We shall listen reverently to today's message. Re tla reetsa ka kelelo molaetsa wa gompieno. Thank you. Ra leboga. That was a nice summary. Yeo e ne ile tshoboko e botse. Today is day number 7. Gompieno ke letsatsi la bosupa. So we have come full cycle to the end of the week. Jalo rabore digetse beke. And today's message is to love is to share. Gompieno molaetsa wa rona wa re go rata ke go abelana. And the key text, 2 Corinthians chapter 5, Me jalo temana ya rona e tswa mo lekwalo la ga Bakorinta wa bobedi kgaolo ya botlhano. verse 14. Temana ke a lesome le bone. But we will read it together with verse 15. Me jalo re tla e bala mmogo le temana lesome le botlhano. Now I came across this verse Jalo ke ile ka kgabaganya temana e in the year 2014. ka ngwaga wa 2014. I remember I was attending a mission camp in Namibia. Ke gakolagala jalo gore ne ke tseneletse jalo di phuthego thuto phatlalatsa kwa Namibia. I was invited to go and be part of the missionary team that was spreading the gospel in the northern part of Namibia. Me jalo ka ne ke gopola gore ne ke laletse jalo go a go nna mongwe wa bontlha bongwe jwa badiri ba le gore ba tla ba gasa molaetsa kwa bokoni jwa Namibia. So we'd go with these t-shirts that were written this verse 2 Corinthians 5:14 at the back. Jalo re ne re tsamaya ka dikipara tse ne di gatisitswe temana ye ka ko morago wa bobedi ba Korinta. And they just said, for the love of Christ constraineth us. Gonne lorato la ga Keresete la ntshosoetsa. So that is basically how it was phrased, just that part of the verse. Ke ka hela ka ha e neng e beilwe jalo ka teng. So now we add verse 15. Jalo re tsana mo go ya lesome le botlhano. Okay, let's read it, verse 14 and verse 15 fully. For the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we're all dead. Verse 15. And that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. Gonne lorato la ga Keresete lo a re patelela. Ka re seka jana ra re mongwe o swetse botlhe ke gone botlhe ba ne ba sule mme a swela botlhe gore ba ba tshelang ba se tlhole ba itshelela mme ba tshelele ene yo suleng a ba tsoga ka ntlha ya bone. So Paul says, Jalo Paulo a re because Christ died for us, ka ntlha ya gore Keresete o re swetse. it means that we are supposed to die. Gonne mo go ne go raya gore ne re tshwanwa ke go swa. So since Christ has died for us, E re ka Keresete a re swetse. we no longer have the right to live unto ourselves, Jalo ga rena tshwanelo ya go itshelela. because he died the death that we are supposed to die Ka ntlha ya gore o sule loso le ne re tshwanwa ke go leswa. and gave us a life that we didn't deserve. Me e ba re neela botshelo jo neng bo sa re And lebala. so the life that he has given us Jalo botshelo jo a re bo neileng is not to be used on ourselves, ga bo a tshwanna go itirisediwa mo go but rona. it is to be used to his glory. Me bo tshwanetse jwa dirisiediwa go mo galaletsa. And elsewhere in the book of Romans, Paul says, Me mo lekwalo la ga ba Roma Paulo a re chapter 14, temana lesome le bone he says, whether we live or we die, a re le ga re tshela kana re swa we belong to the Lord. re ba morena. So which means that the way we spend our lives Mo go rang gore ka ga re tshela matshelo a rona ka teng should show that we are living for the Lord. go tshwanetse ga supa jalo gore re tshelela morena. Even when we die, Le ga re swa we should die belonging to the Lord. re tshwanetse ra swa re le ba morena. Christ Ke re- as what it means to live for others. Keresete o re kaela gore go raya eng go tshelela ba bangwe. He was willing to spend Ona ai tetla go ka ema and also to be
spent le gore a ba a betswa for the sake of others. ka ntlha ya rona. So his time Nako ya gagwe was not for himself, e ne e se ya gagwe, it was for others. e ne e le ya ba bangwe. His abilities, Maatla a gagwe they were not for himself, e ne e se ya they gagwe, were for others. e ne e le a ba bangwe. The book of John Lekwalo la ga Johane has very interesting insight as to how Christ functioned. e na le dikgang tse di tseisang manya a pelo ka ga neng keresete a dira ka teng. In John chapter 2, Lekwalo ke la ga Johane kgaolo a bobedi. we see Christ at a wedding Re bona keresete a le ko modirong wa lenyalo in Cana of Galilee. ko Kana wa Galilea. He was invited there. O na a laleditswe He came with disciples. a tla le barutwa ba gagwe, His mother was there as well. mme mmaagwe o na a le teng. So when Mme ya re ha a tsena kwa the wedding had run out of wine, jalo ba gone go tlhaetse mofine ko lenyalong, but they still had few days until the wedding celebration is ended. mme be ba na le malatsinyana go itlhelela lenyalo lo le hela. So the mother of Christ, or the mother of Jesus, said to him, Mme mmaagwe Jesu a mo raya a re, they don't have wine, please help them. ga bana mofine tswetswe ba thuse. Long story short, Christ told them, or told the servants, to fill the water jars with water. Go kgaola polelo e telele eo be jalo a ba kopa gore ba tlatse dikupu ka metsi. And we know what happened. La itse gore go na ga diragalang. The rest of the invitees enjoyed because of this new wine. Balalediwa ba bangwe ba neng ba setse ba nategelelwa ka ntlha ya mofine o. So we see Christ Jalo re bona keresete attending to a social need. o tsena jalo mo a hitlhela letlhoko la botsalano. He was in a social gathering. O na a le mo ko bokopanong jwa He botsalano, saw their need a bona letlhoko la bone, and ministered to their need. mme jalo a hitlhelela matlhoko a bone. What was the result? Maduo e ne e le eng? Verse 11 of John chapter 2. Temana le some le motso ya ga Johane kgaolo a bobedi. It says, this beginning of did Jesus in Cana of Galilee, Tshimologo e ya ditshupo tsa gagwe Jesu o e dirileng kwa Kana wa Galilea, and manifested forth his glory. a bona tsa kgalalelo ya gagwe, And his disciples believed on him. mme barutwa ba gagwe ba dumela mo go ene. So he had disciples. O na a na le barutwa They were there, but they didn't really believe in him. ba ne ba le ho, mme ba le sebete se molangwana. So Christ, after performing this miracle, after ministering to the social need of the gathering, Mme keresete ha a sena go dira gagamatso, ha a sena go hitlhela letlhoko la phuthego ya
jalo la bo le bona yalo le itshupa mo morwaeng o tsetsweng a lesi. Second point, Ntlha ya bobedi, the message in evangelism is this. molaetsa wa bopheledi ke o. John chapter 3 verse 16 reveals that Johane kgaolo ya boraro temana lesome le borataro e senola gore it reveals to us who and what human beings are. e supa gore e mang le gore batho ke eng. Evangelism is a declaration that human beings Bo- need a savior. Boboledi ke tshupelo e supang jalo gore setho se tlhoka mmoloki. Because human beings are sinful. Ka ntlha ya gore letso la setho le leohile. So as you go sharing the gospel, Ha o tsamaya wa belana mahoko a molemo, you're not only talking about God's character. ga re bui hela ka popego ya You're not Modimo. only declaring the character of God, Ga re bui hela ka popego ya but you Modimo. also show human beings that they need a savior. Mme ebile re bolella setho jalo gore ba tlhoka We are showing them that Modimo. they are sinful, Re ba kaela jalo gore ba leohile. that their hearts, as the Bible says, are desperately wicked. Gore jaaka Baebele e bua gore dipelo tsa bone di tletse boferefere di bogala ka thata. And that their carnal minds cannot be subject to the law of Le God. gore maikutlo a bone a se nama ga ke bo baba le Modimo. You don't want to make people comfortable in their situation. Ga re batle gore batho ba tlhobe ka mutwa mo diemong tsa bone. Because if we do that, Ka ntlha gore ha re dira jalo we don't love them. ra ba rata. We don't love them if we do that. Ga re ba rate ha re dira You jalo. know, if you really love someone Tota ha o rata motho and you are walking on a path with them, e bo o tsamaya le bone. and you know that there is a snake on their side of the path, A bo o itse gore tsela e nnanoga. you yank them away from the snake. O tla ba phamola mo tseleng e. That shows love. So se supa If you don't lora. love that person, you just let them step on let them step on the snake. Ha e le gore ga o mo rata o tla mo tlogela no ge tla mmaakanya. Point number 3. Ntlha ya boraro, John chapter 3 verse 16 focuses on the person of Christ. It focuses on Jesus Christ. Johane kgaolo ya boraro temana lesome le borataro e tsepegile mogopolo wa yone mo go Keresete. So then evangelism is a declaration about Jesus Christ Gore boboledi e nne tshupo ka ga Jesu. and the redemption that he accomplished for us on the cross. Mme thekololo le thekololo ya re hitlheletseng kwa mokgorong. He gave himself up to die A inela go ya losong so that we may have life. gore re tle re nne le botshelo. So as you go about sharing the gospel, Jalo ha re tsamaya ra abelana mahoko a molemo. Jesus Christ should be the center. Jesu Keresete e tshwantse go nna ene pinagare. You should point people to Jesus, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Re tshwanetse ra supela batho go go Keresete kwana ya Modimo. Point number 4. Ntlha ya bone, John chapter 3 verse 16 Johane kgaolo ya boraro temana lesome le borataro directs us to the importance of faith. a re isa jalo go botlhokweng jwa tumelo. The object of our faith is Jesus Christ. Jalo kgang ya tumelo ke Jesu Keresete. And all of God's word Mme lehoko lotlhe la Modimo talks about Christ as the author and finisher of our faith. bua ka Keresete e le mosimolodi le mowetsi wa tumelo ya So as you go rona. about sharing the gospel, Jalo ha ntse o tsamaya wa abelana mahoko a molemo, make sure that you don't leave this important aspect out. rurifatsa gore ga o tlogele ntlha e botlhokwa e ko That it ntle. is important for someone to exercise faith in Christ. Gore go botlhokwa gore motho a supe tumelo mo go For Jesu. without faith, it is impossible to please Ka Him. ntlha ya gore ntle le tumelo gore tetse go ka mo And without itumedisa. faith, it is impossible for anyone to be saved. Mme ebile ko ntle ga tumelo gore tetse gore mongwe o ka bolokwa. Why does evangelism
Christ says, mo temaneng ya bosupa ke re I setare say unto you, ke lo raya ke re that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repents. go tla nna boitumelo fela jalo kwa legodimong ka ga moleofi a le mongwe fela yo o ikwatlhayang So as you engage in evangelism, jalo jaaka re tsenelela mo boboleding know that you are bringing joy to God's. itseng jalo gore le tlisa boipelo kwa Heaven legodimong rejoices when through your efforts one pleases God. boipelo kwa legodimong ka ntlha ya maiteko a gago ga moleofi a le mongwe hela a tla polokong And then after talking about a lost sheep, morago ga go bua ka nku e latlhegileng Christ talks about a lost choir. keresete o bua jalo ka papetlana e No, latlhegileng the coin is lost inside the house, papetlana e mo teng ga ntlo not outside the house. ga e kwa ntle ga You ntlo have people who are lost still in the church, re na le batho ba ba latlhegileng mme ba dutse mo and the kerekeng reaction is still the same when it is found. mme go a tshwana le tsatsi le ba bonweng ka lone When the coin that was lost inside the house is found, ha papetlana e latlhegetseng mo teng ga ntlo e bonwa listen to what the Bible says re etsang gore baebele ya reng in verse 10. temana ke a lesome Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repents. ke a lo raya go boitumelo fela jalo fa pele ga bengele ba modimo ka ga moleofi a le mongwe fela yo o ikwatlhayang So whether it's someone who's away from the fold, a e ka be e le mongwe yo o kgakala le letsomane like a sheep, jaaka nku or someone who's lost, but they are still a church member, kana mongwe yo o latlhegileng mme ntse a tsena the kereke reaction of heaven is the same. legodimo le tsiboga ka mo go tshwanang And then the last one, ya bogelo the lost son. morwa yo o latlhegileng This is a son who was in good terms with his father, morwa o e ne e le morwa yo o neng a utlwana le rraagwe who had a relationship with his father, yo o neng a na le botsalano le but then rraagwe decided that one day, mme tsatsi lengwe a tsaya tshwetso ya gore I'm going to leave. ke ya tloga I'm going to cut ties with my father. ke tsile go kgaogana le rre These are the backsliders. ba ke ba ba ikgogetseng morago mo tumelong And when the lost son decided to return, mme e rile ha morwa yo o latlhegileng a tsaya tshwetso ya go boa I want to believe that in his absence, ke batla go dumela jalo gore mo boseong jwa gagwe or rather even before then, tota ebile pele ga I go want to believe that the day that he left, ke batla go dumela gore tsatsi le a emogileng ka lone his father and his mother, mmagwe rraagwe le mme they mmagwe decided to make him a farewell party. ba ne ba tsaya tshwetso ya go mo direla moletlo wa tsamaya And his sentle father invited everyone else. mme rraagwe a laletsa batho And he botlhe said, I want you to know that my son is deciding to leave the house today. ke batla go le itsise jalo gore morwake o tsere tshwetso ya go tswa mo ntlong So ya I've me called all of you here jalo ke le biditse lotlhe to come and witness this with me. go tla ha a bo le ipelela se le nna And I believe that there was a lot of crying, a lot of tears. ke batla go dumela jalo gore go ne go na le selelo se se tlhakaneng le go I imagine that his herimotshega mother took the law and gave it to him, ke ba the law, ke dumela gore mme mmagwe a tsaya molao a mo neela and said, my son, remember the Sabbath day to keep it holy wherever you go. a morare morwa ka gakologa tsatsi la sabata go le itshepisa go le go ko go yang And when he left, mme e rile ha a tloga the hugs were longer than usual. mme jalo ba tlana ka bolejana go feta jaaka The tlwaelo mother and the father were crying. rraagwe le mmagwe dikele di ne di kopana But mo his heart seledung was set on leaving the family. mme ene pelo ya gagwe ya bo e tsepegile mo selong se le sengwe hela go tswa mo lapeng This is to say that mo go raya there yana are those in the church go na le bao mo phuthegong that know the truth, bao ba ba itseng that boammaaruri experience the freedom or the liberty that is brought by the truth. ebile ba kotse jalo you said The liberty, ba- kgololesego. kgololesego le kagiso tse di tsisiwang ke mafoko a But moleng they just decide, I'm done with this life. mme yana ba tsaya tshwetso ya gore ke heditse ka I botshelo want to jo. go and enjoy myself out there. ke batla go itshina ko ntle kwa And I believe that as the son was
busy chowing his father's money outside there, ke dumela jalo gore rile morwa a le ko ntle kwa a phupura madi a ga rragwe the father and the mother were praying for him. mmagwe le rragwe ba ne ba mo rapelela. Friends, we need to pray for those who have backslidden. Ditsala re tshwantse go rapella bao ba bakileng ba ne ba The tsamaya le Bible rona. says, Baebele ya re when life was beating him left, right, and center, Baebele ya re irile ha botshelo bo mo shashaila when he nearly ate with the pigs, mo e leng gore irile a le gaufi le go ja le dikolobe he came to his senses. a itharabologela. I believe that it was the Holy Spirit talking to him. ke dumela gore mo e ne le mo boitshepo o bua nae. Friends, as you pray for those who have backslidden, Ditsala ha re rapella bao ba ba oleng don't give up. re se ka ra The inela. Holy Spirit is talking to them. Mowa o boitshepo o bua nabo. And one day they will come back to their senses. Me tsatsi lengwe ba tla And they itharabologela. will say, I know that there is a E church. bo ba re ke a itse go na le I know that there is kereke. a God Go na le modimo ke a who itse. can take me in, Yo o kgonang go who nkamogela. can change my situation. Yo o kgonang go hetola seemo I'm sa going me. back to my God. Ke boela kwa modimong I'm wa going me. back to my Ke Father. boela ko go I'm rara. going back to his Ke church. boela ko phuthegong ya So that gagwe. is what the young man decided to do. Ke sone se ne mokawana a simolola go se dira. And when he came back to his father, Mme e rile ha a boela ko go rragwe. all dirty and naked, Jalo a le leswe a sa ikatega. with cracked feet that could fit a 5-pillar coin, Ka maoto a nang le manga a ka tsenyang botlhamo. the father hugged him and kissed him. Rragwe a moatla. And he said to his servants, A raya batlhanka ba gagwe a re, my son has no business in this tattered clothes. Put on him a new robe. morwake ga a tshwanelwa ke diaparo tse di mo kgasa tse. Mo apeseng seaparo se He has no sešwa. business in being barefooted. Put Ga some shoes on his feet. ga a tshwanna go ba a matha ka lenao mo rweseng ditlhako. The same happens when a backslidden person returns to God. Go nna hela jalo fa motho yo o leng a boela ko modimong. They're like a son who was dead, but now they've been called back to life. Ba tshwana jalo le morwa yo neng a suile yaanong a tswitswe mo basing. There's joy in heaven. Go boipelo kwa legodimong. When through your effort, Ha e re ka mananeo wa gago, ka maiteko a gago, someone decides to go back to God. motho e ba tsaya tshwetso ya go tla ko modimong. When you pray for others, Ha o rapella ba bangwe, you know that you are sharing something that belongs to you. itse jalo gore wa be wa belana sengwe se e leng sa gago. It's your time. Ke nako ya gago, You could be praying for yourself, o ka bo ithapelela. but you decided to pray for someone else. Mme o tsere tshwetso ya go rapella motho o So mongwe. you shared your time with that person. Jalo a belane thapelo ya nako ya gago le motho o. Although they didn't ask for it, Le ntswa le mororo but ba sa because you go realize kopa. their need, Mme anong ka ntlha ya gore ba e tlhoka, you go ahead and share your time with them. e bo tsamaya wa belana nako ya gago le And bone. when you share what you have, Mme jaanong ha wa belana seo se o nang naso, God will do the rest. modimo o tla dira mo go setseng. Fundamentals of Christian Education, page 227. Lekwalo la Fundamentals to Christians, Page 227. tsebe ya 227. The servant of the Lord says, Motlhanka wa modimo a re, if we would be saved at last, ha e le gore re tla bolokwa ko bohelong, we must be drawn out of ourselves. re tshwanetse ra bo re ikapotse borona. And the only way to do this, Mme tsela esi hela e re ka dirang se. now underline that, the only way to do this Jalo ba ya se molase, tsela esi hela e re ka dirang se. is to become intensely interested in the salvation of others. Mme ke go tla re le tlala kgologolo gore re bo re nyorelwa keresete. Friends, Ditsala, if you and I are to be saved, ha e le gore nna le wena re tla bolokwa, we need to get rid of selfishness. re tshwantse ra ntsha bopelo tshetlha. Now, there's no other method of getting rid of selfishness Ga gona mothale ope gape wa go ntsha bopelo tshetlha than to become
100% interested in the salvation of other people. ha e se go tla ka botlalo jotlhe jwa gago mo polokong. So Pardon? if you are interested in Ehe, someone else's poloko ya ba salvation, bangwe, sorry. if you are interested in someone else's salvation, Ha e le gore o kgatlhegela poloko ya ba bangwe, you do something about it. o tla dira sengwe ka ga yone. You will act out your belief on that. O tla supa tumelo ya gago mo go seo. Your convictions will be manifest by your actions. Go bolwa yana gore o dumetse go tla supa jalo ka ditiro tsa gago. When we began, we sang number 224. E rile ha re simolola re opetse number 224. This song Pina e is a very interesting song. ke pina e molemo thata. It was written after the writer of the song, Tota mokwadi wa pina e wrote it after he heard this story. o e kwadile morago ga na le maiphitlhelo a. Just that I don't have my hard copy hymnal with me, but those who have it, I think you have a name at the top right. Go na le leina jalo ba le setseng dikopelo le tla le bona go godimo ko. Now let's go through the words of the song first. A re heteng ka mafoko a pina e. It says, brightly beams our Father's mercy from his lighthouse evermore, but to us he gives the keeping of the lights along the shore. That's stanza number 1. Se ka ba sa ntlha se bua jalo sa re tshwaro ya rara ya phatsima ntlong ya gagwe ya lesedi, mme rona o re laela go gasa lesedi bathong. And then the chorus says, Mme se ka ba sa poeletso sone bo se re let the lower lights be burning. a masedi a tuke Send a gleam across the wave. a ye kgakala bathong. Some poor fainting struggling seamen, you may rescue, you may save. Ba ba anapang le fifing gongwe ba ka bolokwa. Now, this is what happened. Se ke se se diragalang. The story behind this song. Polelo ka ga pina e. There was a ship that was approaching the harbor of Cleveland. Gone go na le sekepe se se neng se lebile ntlheng ya Cleveland. And the pilot on board Me mokgweetsi wa sone was steering through a dark, stormy night. It was dark and there was no single visible star in the heavens. me jalo o na kgweetsa jalo go na le matsubutsubu go le go ntsho go sena le die bonalang mo loaping. Now, as they drew near the harbor or the shore, E re ha ba lebile go tsena ha lotshitshing they saw one light at the top in the lighthouse. ba bona jalo lesedi le lengwe go godimo kwa mo ntlong ya lesedi. But it was custom that during the night, Me jalo e ne e beilwe ka tsela ya gore bosigo there should be other lights go tshwantse ga nna le masedi a mangwe that show where the ship can pass safely to avoid hitting the rocks. a nang a supa gore sekepe se tsamaya jang ka pabalesego sa thule. Now, I know I haven't been in a ship and maybe it may be difficult for us to grasp this. Ga ke ise ke pagame sekepe gongwe go ka nna thata gore ke le ke go But akanyetsa. this reminds me of when you land at night. Me jaanong se se nkgopotsa ha o tsheta bosigo You know, when you are flying in and then you have to land, there are lights in the runway. ha o fofa o tshwanna ke go kotama go na le dipone mo tseleng. These lights, they show you where to land and where to position your plane. Me jaanong dipone tse di go ketsa gore o tshwantse wa tlhoma sefofane sa gago jang ha kae. If the lights are out, Ha dipone di seo you are likely to crash. o ka As you land. nna wa sa phatlhakana ha o ema. So think of it in that way. E lebelle ka tsela e ntseng Now jalo. apply it to the ship. E bana re tsa re isa ko sekepeng. So the captain said to the pilot, Jalo mokgweetsi wa sone ba buisana jalo a re said, are you sure that this is the harbor that you should be heading to? a o rurifatsa gore le ke lone ko re tshwantseng go bo re tsamaela teng. Said, Captain, according to the maps, this is the place. A re ra go ya ka tshupafelo ke lone
man bravely steered the ship toward what he thought was the channel. jalo rre yo e ba tsa sekepe se e ba se tsamaisetsa ko neng a tsa teng gore ko ne mogogoro ba tshwantseng go tsena ka one. But because of the darkness, he crashed on the rocks. mme jaanong ka ntlha ya lehihi a thula mafika And 200 people died. mme batho ba le 200 ba swa. 200 people died because someone was responsible for the lower lights batho ba le 200 ba swile ka ntlha gore motho yo a na le maikarabelo a mabonenyana did not do their duty. ga a dira tiro ya gagwe. Friends, Ditsala, Jesus, our Savior, Jesu moloki wa rona is responsible for the great lighthouse. o nna le maikarabelo a lesedi le letona mo ntlong, But you and I, mme nna le we wena are responsible for the lower lights. re na le maikarabelo a masedi a mabotlana. Keep those lights burning. A masedi ao a Keep tuke, those lights burning. tukisang masedi ao So that those who are groping in the darkness of sin gore bao ba ba napang mo lefifing la mantshwarela ngwana ke a le mo fifing ja may sebe find a light and have hope sparked in their hearts. ba tle ba bone lesedinyana gongwe le phatsimele pelo tsa bone. Now I want to read Isaiah chapter 60 as we close. Ke batla go tswalla jalo ka lekwalo la ga Isaiah kgaolo ya masome a marataro. And this is an appeal to you and I tonight. mme jaanong se ke boikuelo mo go nna le wena. Isaiah chapter 60 Isaiah masome a marataro from verse 1. go simolola hela ga separa moo. Arise, shine, for your light is come, and the glory of the Lord is risen A upon re you. tsoga o phatsime go ne lesedi la gago le fitlhile. God says that you should arise and shine. Lefoko la modimo la re tsoga o phatsime. We are lights in the world. Re lesedi mo His lehatsheng. glory is risen upon us. Ya re kgalalelo ya ga Jehova e go We tlhabeng. must reflect it. Re tshwanetse ra isupa. Why should we arise? Ke eng re tshwanetse go tsoga? Verse 2. Temana a bobedi. For behold, the darkness shall cover the earth, Gonne bona lefifi le tla bipa lefatshe. and gross darkness the people. Le lefifi le le ntshontsho le tla bipa ditšhaba. It's like the darkness that is covering the people is more than the darkness that covers the earth. E ka re lefifi le le bipang batho le heta lefifi le le bipang lehatshe. So that is why we are supposed to arise and shine. Ke gone ka mo re tshwanetseng go tsoga e bo re phatsima. And when we do that, Mme ha re dira verse jalo, 2 says, temana a bobedi ya re, the Lord shall arise upon you, and his glory shall be seen upon you. mme Jehova o tla go tlhabela le kgalalelo ya gagwe e tla bonala mo go And wena. not only that, verse 3 says, E seng mo hela temana a boraro ya re, and the Gentiles, merafe e tlatla, mme the merafe unbelievers, ba ditšhaba shall come to your light. ba tlatla seding la gago. Oh, I love the Lord. Ke rata He morena. says the Gentiles A re ba will come ditšhaba to your light, ba tlatla mo leseding Not la only the gago. Gentiles. E seng ba ditšhaba hela, but the kings mme le dikgosi to the brightness of your rising. di tlatla phatsimong ya go tlhaba Friends, ga if you gago. share the gospel, Ditsala le bona ha ntse re even apela the go Modimo political leaders le bone baetadipele ba will come to sepolotiki your light. ba tlatla leseding la gago. Verse 4. Temana a bone, Lift up your eyes round about tsholetsa matlho a gago o and lebe see o kobakobe. all they that gather themselves together, they come to you. Ba phuthega mmogo ba tla go wena. Your sons shall come from far, Ba morao ba tlatla ba tswa kgakala. and your daughters shall be nursed at your side. Le bo morwadio ba tla tsholwa ka mabogo. Friends, if we arise and shine, Ditsala ha re tsoga e bo our re sons phatsima. and daughters Barwadi a rona le who barwa have backslidden, bao ba ba ntseng ba they will ole come to the light. ba tlatla mo leseding. Because we decided to arise and shine. Ka ntlha ya gore o tsere tshwetso ya go tsoga e bo o phatsima. Verse 5 says, Temana a botlhano ya re, then you shall see
fo o tla ba bona and flow together, and your heart shall fear and be enlarged. ka boipelo mme pelo ya gago e tla tlala boitumelo Because of the abundance of the sea gonne letlotlo la lewatle shall be converted unto you. le tla busediwa kwa go wena The forces or the wealth of the Gentiles shall come unto you. mahumo a merafe a tla tla ko go wena Friends, ditsala we cry a lot about saying that there is no money for evangelism. re lela thata gore ga gona madi a The bodiredi Bible says, Bible ya if we arise and shine, ya re hela ga re tsoga e bo re the phatsime Gentiles, as they come to our life, baditšhaba jaaka ba tla mo they will seding bring la their gago wealth, ba tla tla le khumo tsa and they will bone put it here and say, let the God's work go mme on. ba tla di ba e ba re a bodiredi bo tswelele God has a method, friends, jesu o na le mothale that ditsala works well for all of us. wo e leng gore o re berekela bao rotlhe If we will obey that method. hela ga re sala mothale yo The morago method is molaetsa ke gore arise and shine. tsoga o phatsime Then you go to verse 7. ra kwa temaneng ya bosupa All the flocks of Kedar shall be gathered together unto you. matsomane otlhe a ketare a tla phuthegela ko go The wena rams of Nabaioth shall minister unto you. diphelefu tsa nebaithe di tla go They direla shall come up with acceptance on my altar, di tla tla mo sebesong sa me ka bosego and I'll glorify the house of my glory. mme ke tla galeletsa ntlo ya kgalalelo ya So me as they bring their gifts, jaaka ba tsisa dimpho tsa bone God says, I will accept these gifts. modimo o bua jaana re ke tla amogela dimpho tse I want us to close. ke batla re tswale Verse 14. temana lesome le bone The sons also of them that afflicted you ba morwa bone ba ba kileng ba ne ba go patika shall come bending unto you. ba tla tla ba go ikobetse And all they that despised you shall bow themselves down at the soles of your feet. botlhe ba ba kileng ba ne ba go nyatsa And they shall call you the city of the Lord, the Zion of the Holy One of Israel. ba tla khutšhama fa dipatong tsa dinao tsa gago mme ba tla go raya leina ba re motse wa ga jehova Those who used to despise your religion, botlhe ba ba kileng ba ne ba go khutšhama those who used to ridicule you because you are a Seventh-day Adventist, botlhe ba kileng ba ne ba go nyatsa ba go ja setshego ka ntlha ya gore mo They will ditwa come tsela to you. bosupa ba tla tla ko go they wena will join you in Adventism. ba tla nna le wena mo boleting This is a wonderful promise, friends. ye ke tsholofetso e This molemo is only possible se se ka kgonagala if hela we arise and wa bopoledi I want a spirit that is interested in the salvation of others and nothing else. ke batla mowa o e leng gore
Se se molemo ka lefoko la Modimo ke gore it doesn't go to a certain heart and come void. ga le ye ko pelong e rileng e boletla leitshopere. We are going to have a special song because somebody decided to shine. Re ya go nna le sefela se sa phegileng ka ntlha ya gore mongwe o tsere tshwetso ya go phatsima. To love is to care. Go rata ke go dira. Dumelang Putero. I was moved to sing this song, and it's a song that most of us here know by heritage singers. And I was moved by this message that we rely on Jesus as our lighthouse. Amen. There's a lighthouse on a hillside that overlooks like sea. When I'm tossed, it sends out a light. My ship would be no more, and I thank God for the lighthouse. I owe my life to Him, for Jesus is the lighthouse, and from the rocks of sin He has shown a light around me that I might clearly see. If it wasn't for the lighthouse, where would this ship be? And I thank God for the lighthouse. I owe my life to Him, for Jesus is the lighthouse, and from the rocks of sin He has shown the light around me that I mo dilong tse tsotlhe tse ke thapelo ya me gore o re thuse e re ha re isa poloko ko bathong rona re se ka ra tloga ra latlhega. Ke lopa jaana tse tsotlhe ka ina le maatla la Kgosi Jesu. Amen.
We want to take this time to thank the church, Ke tsa sebaka se ke leboge phuthego. the students. Ke raya lona baithuti. Just one announcement. Kitsiso esi. Tomorrow we won't be having our senior youth, that's ambassadors and young adults. Ka moso re tsoga re sana le bašwa ba rona. They'll be at MAPS for the inter-district homecoming Sabbath. Ba tla be ba le ko Mogoditshane ko homecoming. Okay. Yes, we are going to Tomorrow I'll be at MAPS. Ka moso ke tla bo ke le ko MAPS. So we will be tota re taba re tshwanetse tiro la ya teng lothe ba re ntseng relay Mogoditshane, Gaborone West. So if I could divide myself, Hanne ke ka kgona go ikgaoganya tota ne ke one part will come here and the other part will remain. bangwe ne re tla tla ga bangwe ko bo re ya kwa. But I believe that you know where to find me. You can call me anytime. Ke itse gore ha le mpatla le itse kwa le mpwanang teng. Yes, Mitsi Motlebe Church. You can just call me anytime except tomorrow. Le ka ntaletsa malatsi a mangwe a otlhegela ko ntleng ga la ka moso le nna ke le mo teng. Yes, I'll be with him there. Re tla bo re le gone ko mmogo. But I want to thank the church for the warm welcome Tota ke lebogela go bo le ile la re tshola ka diatla tsopedi and the support le thotloetso and your prayers. I le really value them merapelo so ya much. lona. Tota ke di lebogela mo go maswe. May God bless you. A modimo le segatse. Krista. Number 158, Haretswa. Tobo e kholo ya fatshe e gaufi morena o bitsa barobi go tla ka tse di galalelang masimo di butse tse se goto mo gangata a go fa tsatsi Timo